Ibihe byiza ukurikiye Fred Official muri aka kanya nguha n'ikaze mu makuru yacu mugiye kugezwaho nanjye Ndakize Fred. Dore zimwe mu ngingo zigize amakuru yacu. Imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Kanyabayonga, naho Kisekedi yashizeho undi muyobozi musha w'ikigo gishinzwe iperereza muri Congo ANR, naho M23 kandi irashinja FARDC ndetse na SADC kwica abasivile bagera ku 10 muri centre ya Sake. Amakuru aravuga ko mu nkengero za Kanyabayonga haramuka imirwano ikaze hagati ya M23 n'iriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Imirwano yatangiye igihe cy'isaha za mu gitondo cya kare kuri wa gatandatu tariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka turimo, nk'uko amasoko y'aya makuru abivugwa. Ni imirwano iri kubera mu duce turi mu ntera y'ibirometero 4 uvuye muri centre ya Kanyabayonga. Amakuru avuga ko imirwano ikomeje kumvikanamo imbunda ziremereye ndetse n'into, kandi ko ibyo byatumye abaturage bakomeza guhunga bagana mu bice bitarimo kubera intambara. Muri izi nkengero za centre ya Kanyabayonga zatangiye kumvikanamo imirwano kuva ku wa gatatu w'iki cyumweru turimo, aho abarwanyi ba M23 basa n'abamaze kuzenguruka uyu mujyi muto ariko ufatwa nk'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kuko wibitsemo ubutunzi kamere ndetse ukaba unakorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo n'ubw'amabuye y'agaciro. Mu makuru yatanzwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byavuze ko byahawe amakuru yo mu ibanga avuga ko M23 igeze hafi ya centre ya Kanyabayonga, kandi ko ibintu byo muri uwo mujyi byamaze kuvurungana mu ijoro ryo ku wa kane w'iki cyumweru turimo. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zahunze uyu mujyi, ni mu gihe zari zikanze ko M23 yaba yamaze kuwugeramo. Kugeza ubu urusaku rw'imbunda ni rwinshi muri ibyo bice, kandi M23 ikomeje kuja imbere ari nako yirukana abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Na mu yandi makuru, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yashize umuyobozi musha w'ikigo gishinzwe iperereza Agence Nationale de Renseignement cyangwa se ANR mu magambo ahinnye. Bwana Justin Inzo Kayika wagize umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iperereza ku rwego rw'igihugu, kuko iyi nkuru yatangajwe na Tina Salama, umuvugizi wa perezida Felix Tshisekedi wihariye. Tina Salama abitangaza akoresheje urubuga rwa X agira ati wari umuyobozi Tina Salama abitangaza akoresha urubuga rwa X agira ati uwari umuyobozi w'ikigo gishinzwe iperereza yavanyweho, yatsimbuwe na Justin Inzo Kayika wagize umuyobozi mukuru wungirizwa na Augustin Mulumba Sabwa. Kuko byasobanuwe, Inzo Kayika wagize umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iperereza yahoze ari ambasaderi wa Congo Brazzaville muri Repubulika ya Congo, mu gihe uwo yatsimbuye Daniel Rusadisu yagiye kuri uyu mwanya mu mwaka wa 2021. Bwanavuze ko Anzo Kayika yigeze kandi kuyobora ikigo gishinzwe iperereza igihe cya perezida Joseph Kabila. Ibyo bibaye mu gihe mu byumweru bibiri bishize i Kinshasa habaye kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa. Bikaba biri mu byatumye haba guhindura ubuyobozi muri uyu mwanya. Mu yandi makuru, ubuyobozi bw'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urashinja ingabo za FARDC n'iz'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC kwica abasivile bagera ku 10 zikoresheje imbunda za rutura n'amabombe mu nkengero za centre ya Sake muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bikubiye mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wo muri M23 ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho Laurence Kanyuka, avuga ko ibyo bikubiye mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi wo muri M23 ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho Laurence Kanyuka, avuga ko ibyo bunda n'ibyo bibombe byaguye mu basivile mu nkengero ya Sake, ahanini ku muhanda uva Sake ugana Kichanga muri territoire ya Masisi ahamaze iminsi habera intambara. Iryo tangazo rivuga kandi ko ubuyobozi bwa M23 n'ingabo zayo zabashije gushwanyaguza imodoka 4 bya FARDC ndetse n'umutwe wa SADC. M23 ishinja leta ya Kinshasa binyujije mu gisirikare cyayo FARDC gushira imbunda za rutura mu baturage ndetse no mu nkambi za M23 ishinja leta ya Kinshasa binyujije mu gisirikare cyayo FARDC gushira imbunda za rutura mu baturage ndetse no mu nkambi z'abakuwe mu byabo mu mujyi wa Goma mu bice biwuzengurutse. Kuri M23 ibyo akaba ari guhungabanya ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu cyane cyane
muri iki gihe c'intambara. Umuvugizi wa M23 mu vya politike Major Uwiringoma yabwiye itangazamakuru ko ingabo za RDC cyangwa se FARDC zidahwema gutera ibisasu mu baturage zikavyitirira M23 ifite umugambi wo kurangiza intambara ku buryo budasanzwe no guhasha igisirikare ca leta ya Kinshasa n'ingabo za SADC ndetse n'indi mitwe yitwaje imbunda ifasha leta y'iki gihugu kurwanya M23. Ku rundi ruhande M23 ku munsi w'ejo hashize yafashe agace ka Kahira kari muri teritwari ya Masisi kandi ifata n'akandi gace kari ku mupaka wa teritwari ya Rucuru na Rubero. Nubwo ayo makuru ahakanwa na FARDC, umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume yahakanye ibitangazwa na M23 avuga ko M23 ariyo yateye ibisasu muri Sake no mu nkengero zayo. Gusa mu kiganiro uyu muvugizi yahaye itangazamakuru ntabwo yigeze atanga umubare w'abantu baguye muri ivyo bitero kandi ahamagarira abaturage kwirinda ibihuha. Kayiko kandi yavuze ko ubu ingabo za SADC ndetse ku bufatanye n'iza FARDC zatangiye operasiyo ikomeye yo kurwanya M23. Avuga kandi ko SADC yari yaraje mu butumwa wo guhasha M23 ariko ko yari itaratangira intambara ku mugaragaro. Uyu muvugizi yakomeje avuga ko ibirindiro vyayo birinzwe neza kandi ko M23 itigeze ibibakuramo kuva aho imirwano yatangiye mu nkengero za Sake. M23 nayo ikomeje ivuga ko M23 nayo ikomeje kugenda yerekana ko itigeze na gato iva mu birindiro vyayo ahubwo ko yabashije kwirukana ingabo za leta ya Kinshasa n'izindi zibafasha. Ahandi M23 yakomeje imirwano ni mu gace ka Rucuru aho M23 iri gusatira igana Kanyabayonga ugana mu bice vya teritware ya Rubero. Umwe mu bategetsi bakomeye ba leta ya Kinshasa utashatse ko izina rye rija hanze yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko M23 igeze mu birometero 5 ije muri santere ya Kanyabayonga. Gusa kuba igisirikare ca leta ya Kinshasa cizeza abaturage ko hari icyahindutse mu ntambara aho kivuga ko catangiye guhasha umutwe M23, ivyo bisa nkaho ari uguta umwanya busa kuko M23 ikomeje kuja imbere kandi akaba ari nako yirukana ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi kandi ikagira n'ibice ikomeza kubihuza. Ngaya amakuru twari twabateguriye, mwakoze kubana natwe. Nge Ndarindakize Fred, kibisanzwe amakuru yacu nakagaruka.